Kumsang ni som ni lepan ni December ni som le pakua ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu zongjong te in zawain chibai kan buk le thawa chau in fiam na lama chuan khowela mihringom zongjong atanga chuta khovel mihring ten an ngai venron number ta jingami FIFA World Cup 2022 Qatar ram chunga an nei chu khel zo anita Nizana Khan final match munam takmai kan thira he final match anin khel Chanchinthar chu report kan tumberani lawa a phena om thil thren khatte han report kan tum donani India time chuan Nizan Dariat Lechan Veteran Khan FIFA World Cup final match hi khel ania football khovela chuan Mizo mi puiten kan hriat lar mai rampani Argentina le France ten munam takmai in an khela hunpa ngaya Indo in extra time pek bel ania extra time minutes som thum chung hian 3-3 in anla Indo tak cheu wangin penalty shootout mangin achak jok tur hi zone anita ni kha hema cha hian milang sardau dau mai ta chu Angel Di Maria te Argentina star player Lionel Messi te nijan match mai baka match tanga po lo chatra trin Argentina keeper Emiliano Martinez te chu chetra tak ania France lama hian langsar taka chetra fal chu mi pakhat tauma Europe media sang te point han soidanin France player Mbappe hi tuna football khovela milar berber te patni Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te ronthak tu turang hiala an soile kumlanau pang takmai hania Europe lampang hi an media te han chaklea European media sang ten nizan match kha soizuina anaya chuan FIFA World Cup final match omto zongsonga match munam berani tin han soihial ane BBC chuan report unpack danin Argentina keeper Emiliano Martinez le France star player Mbappe te hi anman asang to le tura angaya club sang ten an helzuina sa hlein an ringbok ani Argentina hi World Cup champion trum ni anlo ni toa nizana an captain Lionel Messi hawa nena changa FIFA World Cup 2022 champion anni nakha FIFA World Cup lawam to zongsong atrangin Argentina hian trumthum champion ni na title anlak na ani tabok ani FIFA World Cup hi kan thir le huna chuan Argentina aron froi tu pa berle an playmaker Lionel Messi hi kan mu to arinom chialawa ani hi club danga ramhau sataka khelin sumtam tak mangin han leilu don nia soi ania chutiang bok chuan tun naya football khovela chuan milar takmai Cristiano Ronaldo po hian an som na hi apomani chuan club danga ain son rin ania FIFA World Cup lawam le tura chuan amel mule hi abeiseyom tolo ani ti chuan football khovela tun naya milar panhi Lionel Messi tele Cristiano Ronaldo te hi tun World Cup a anin lan kha World Cup a anin lan kan mu nun ber ani maithaya ti chuan heng football star lar panhi te hi anom tolo chuan anni thak tur hian nizana chaklo lamjok ti matrangta mase khel thatak maile FIFA World Cup 2022 tran ani tranga chhuatchhiat ni nei tak tak lo France player le an star Mbappe hi anmani thak tu tur le football khovela milar bernin Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te hi aron thak tura angai bok ani Qatar ram chunga stadium lian le lar takmai la albiceleste Lusail stadium ropui taka hian kumsam thum parukalta FIFA World Cup Argentina in champion ni na title an hau nuwa minute jasam ni an khel chungin kan soita kang khan France den hian in he tokin hun atopta 3-3 anin draw nuwa penalty mangin chakjok zon anita Argentina hian 4-2 penalty nena changin FIFA World Cup Qatar 2022 champion ni in champion trophy chu anchoita ani in fiam na lam Chanchinthar midland tak le media chak tak mai Europe media sang ten kumin World Cup player langsar tak ta jingami Lionel Messi te Cristiano Ronaldo te FIFA World Cup hian mu anile tolo mai thai ni ti le Mbappe France star player hi heng player panhi te hi ron khum zakin
football khovel of bet tu miro pui tak ani tur thu han soilok ta hi tuntruma FIFA World Cup chungchanga report kanron pek na chanber ani FIFA World Cup champion ni na Argentina in han chantak nuwa hian Argentina fan show ta chuan Qatar khopui mun sang sanga te halmoile halpuat chi chikrang halin ni janjan khuwa khan celebration anneya alom na hi anai pui hlea ni jan khan jan reile jan re tak tak po aum thailowa Argentina fans ta hian Lionel Messi an captain chu an choi moina sa hlebok ani ole tuna chuan Russia le Ukraine Indo na Chanchinthar lama kan beng lochi vele thungila Business Insider chuan report an pek danin Russian tank unit ta chu roman lok le in buat saina mumal tak nain bei ania hei hi Ukraine ram chunga Russian position poimo tak ani thu an soiboka Russian President Vladimir Putin chuan amwal phona lian tak mai hama chon leta hein beina hian Ukrainian Armed Force te hian Russian tank unit te hi anoi chana sahlea manjui tak po aw meulo ani Business Insider in report anpek zeldan chuan hetianga Ukrainian Armed Force 10 Russian tank unit te han beina mun hi Zaporizhia region chunga ania hei hi Zaporizhia region chunga Russian Sipaitan uncontrolled area muna ani Russian position housing chuan an position poimo tak ania mase anteng unit te hi tam tak ti chiat ani wangin President Vladimir Putin hian Ukraine ram chunga Indo na acho chuana hian ne na chang tak tak thai silawin Ukraine me puita torna rap thak tak tak atlantira mase Indo na mun battlefield aro chuan mason na annei lo mai ni lowin achan zoka antang mek zela Russia hian ral thuam tam tak achan toa hei hi an President Vladimir Putin amwal phona bel chatu ni tin han soibok Russian tank unit te bei ani lai hian Russian drone te chuan en thak na an thokrang anin dolai hi uluk takin han lo vilin han lo ena Russian drone operator pakhat chuan Business Insider nena hian report apek danin Russian tank commander drove hian T-90 tank akhala mase Russian National Guard troops tachu nasatakin bom anita bom manga bei anita kawang hian an stationa ral thuam tam tak an kol tachu bom chiat ania Ukrainian Armed Force tachu nataka annorjui zelawangin ral thuam hi achiat belzela hei wang hian Russian tank unit tren khat anti chiat telo ta chuan nung tol jai hanrel ta ni ati mase country ta na thrachu Russian National Guard troops ta hi Russian Armed Force jingami anilawa President Vladimir Putin an Indo na muna kaltura direct taka order pek te ania Ukrainian Armed Force te hian helai muna chau hian bai pui an thak lo ni in Business Insider hian an soya an report atranga alan dan chuan Russia semi-autonomous region tia ansoi Chechen ho chenna Chechnya an leader Ramzan Kadyrov le aho te baka Wagner group te helpol dang chikrang tenen trang rolin Ukrainian Armed Force te hi an beitrina power center tam tak chu anti chetoa mase hetianga an chet na hi Ukrainian Armed Force te chuan dan chatumin natakin hanorta heng trangrol pol Chechnya hotele Wagner group te tual chunga helpol thren khattenen hian Ukrainian Armed Force te chuan atua te ma thir khan na nei lowin counter offensive operation mangin natakin annorta Indo na huna hian bom apuak na sa hleboka trangrola Ukrainian Armed Force te lo beito thin tu ta hi nasataka chhuatchhiat ania Indo na huna tang hian mun tam taka antlandara heng pol pathum ta hi injom khom le tur chuan antan ahar sa hle to dona Ukrainian Armed Force 10 hebei pui anthak na hi ahlotling hlea Ukraine region dang laknan le Russia semi-autonomous region chung Chechnya latur hian Ukraine tan chuan chance thatak an siam sakta an ngai bok ani heng Russia Federation tana Ukraine do tu te trangrol pol ta hian thu chu an siama Wagner Group headquarter atanga thuchu ansiam dan chuan heng pol pathum ta hi trang ho turin command mumal tak pek anilowa commander pakhat noya Ukraine sipai ta hi beilawin anmani thau hian commander ahranin anneya
an rel dan mumal lo tak wang ania chu wang chuan tiang hian an hnung tol jok le tlom zoka an tangta ni tin an puang chuak ani The New York Times chuan hemi chungchanga report an pek dan chuan helai hmuna mai bak hian Russian sipai ta chuan Chechen leader Ramzan Kadyrov fa rorelan hnuaia ommek settlement thren khata tangin Ukrainian Armed Force ta hian heng trangrol sipai ho ta hi an nor chuak ani ti an puang jar boka frontliner Russian general te rontirlu ania mase an ni chuan command mumal tak an pelai theilowa thisen tam tak alun phata ni antibok hetiang ani mek lai hian Euronews in report an pek dan chuan Kherson region chunga Russian mi te an chen na hmun chu Ukrainian Armed Force ten bom mangin han beini in han reporta nimin Sunday tlai to taka khan Kherson centera Russian ho te an chen na mun zau tak o tu chu Ukrainian Armed Force te hian bom mangin han beita Kherson khopui lai li lai taka hetianga bom hatlak ta ka wang hian Moscow chu an lungoi lo hle ni tin an soi chuaka Moscow chuan civil mi te tha poisak lo na Ukraine sipai taril ruwa hian hain tu tlatani antia mase Moscow sipai ta hi thama salam panga khan Kherson khopui atang hian han lowin withdraw towa mase khopui chung mun thren khata sipai lulul zuale in nu do du lo mitam tak anoma chung mi ta chuan civil mi te thuam no ang in Berlin military uniform an hadulawa mase mi puite lakale Ukrainian Armed Force telaka poi khoina an nei ranga wangin heng mi te an tom khom na mun hi hunrai tak chung chui ania chui chua ani tak nuwa Ukrainian Armed Force te hian an tom khom na mun hi bom mangin an beita an bom dar ne hlani in an soibok mase hetianga bom an thak na hi civil mi poi seilo te an chen na mun le Russian mi le sa enge mozat dron lut thar anom na mun ania mase Ukrainian Armed Force ta hian helai mun hi bom manga an beilawani chuan silai mangin tual chunga in kanara thak tak athleng thaidona Ukrainian Presidential Deputy Chief of Staff Kirilo Timoshenko chuan asoidanin silai manga kanin bei chuan helai muna hian mipui tam takin nunna an chandona chuwang chuan area hazim thayang ber ti che thai turin bom hi man anita mase mipui jinga hliam tuar anom nuala nunna chanero chu anom lowa hengmi ta hi thalewat turin Ukraine chuan du sakna sangber kan hlana rang taka andam chhole ngei kan pe seyani ati Ukrainian Southern City Kherson khopui ba ka hian a chevel muntam taka Russian sipai ta hian an la hualvel deuh ranga heng Kherson khopui chunga Ukrainian Armed Force ten bom manga anwa baitak ta hi lo thailo beingai ania a chanchu nimin Sunday chung ringot po khan rocket somnga le palilai mai Kherson khopui chunga civilian ta chenna muntam taka kap chuakin hanron tipuaka Indrenilama pokhan rocket te mortar te tanklai pui lian tak tak mai ta chuan khopui chung hi aron teng ranga mi paruklain hliam antura civil mi poisailo pathumin nunna an chan pha boka hei wang hian khopui chunga in kulma sela civil mi ten antur pha mai thaini ti hremaila mase lo thei loin civil mi tamzokin an thi puima helai mun hi kan bom ngei hatulani tin Regional Governor Yaroslav Yanusevich chuan asoibok Russian sipaiten Donetsk region chung eastern Ukraine uncontrol area tangin Kherson region chunga Ukrainian Armed Force ten until ti hi chanlet na annaita Donetsk region lamtaya hian he chanlet na hi pek ania Donetsk region chunga Russian sipaiten uncontrol area tang hian kilometer som pathum zatahla adivka khopui chu rocket le missile mangin an beita hetianga han beina hian anthil tumle an target berta chu mipuita eile intur ramsang le tlomai polten eile intur anlak khomte tranpuinan don chikrang parsala anda khomte chu anron bitumta adivka khopui chunga heng eile intur parsal tam tak antian bumther thurta chu Russian sipaita hian anbom chetavek ani Business Insider hian report unpack dan chuan hetianga thil athen mek lai hian Ukraine rambung than chung Donetsk region a eastern Donetsk abik Bakhmut khopui hmuna
in beina lian tak main achuak meka helai hmuna hian Russian governor Belgorod region a Vyacheslav Gladkov chuan asoidanin nimin Sunday nileng khan in beina achuaka mi thren khatin nunna anchana mi pariat lain liam antur boka Ukraine sipai ta chuan Ukraine northern border a beipui anthak anga hanin soilain he region chung abik takin Bakhmut le achevela hian bomtam tak ansurtira haiwang hian civil mi poisoilo ten nunna anchana liam tur hengemozat anom phata ni tin asoya mase Ukraine lam chuan hei hi anthil tumber anilawa Bakhmut le achevela hian Russian sipai advance force ta chu anron luta chungmi ta chuan civil mi te ngai sain kothera inti du dana nasa tak tak mai hathenga chu Ukrainian armed force ta hian an hmureng thaitak lo wangin beipui thlakin in kana achuakta hei wang hian civil mi ta hian hliam an turpha heng civil mi hliam tur zongjong ta hi Ukrainian armed force ten silai mu an ka chua wang ni loin Russian sipai ta hian tumreng wangin an kap luiani tin an pulet ve thung bok ani hetianga Russian sipai ta le Ukrainian armed force te in pu tonna athlen vel mek lai hian India Today chuan voin lama khan report an pek danin Ukrainian capital Kyiv khopui chu December ni som pakua tukin jing ma takatrang khan drone mangin beipui thlakin hanron beya Kyiv khopui chunga city military administration building ta chu an target ber ania Ukraine emergency service ta chuan mi puite in ral ringa in chunga tomvek turin hriat tirna anti chuak zui ngala Moscow sipai ta hian UAV tia an soitrin unmanned aerial vehicle drone manga anron beina hian drone tam tak anron thlolu tira avain an hriat thai china drone pakwalai mai Ukraine khopui Kyiv hian anron thlolu tirani antia mase Russian sipai ten heng drone anron tirlu zongjong hi avain Ukrainian armed force ta chuan an kap thaveka mase an ka thak ma hian poitam tak akhoi mana civil mi poisoilo ten nunna an chan pha manin an soya India Today hian report an pek zeldan chuan Russian sipai ten heng drone anron man ta hi Iran kutchuak tho shahid thokha ania shahid drone mang hian Ukraine capital Kyiv khopuya hian strike anron naya masen zawaya ka thak vek ani taka wang hian har satna lian tham lutuk chu an thlen man lo niin an soya Ukraine local time a chuan tukin jing dar khatle minute somnga paruk vela trang khan he beipui hi an thak trana hemitrum hian Kyiv region pumpuya alam tirik ngal ania mase drone te hian poi khoi tak tak loin an kirsan lea atum ni na tan jing lampang darnga le minute somni pali vela Russian drone ho ta hi anron kirle ta hemitrum hian darkar chan vechung zat mai drone strike hi anron nei mana mase mi puita na thinarap thak tak tak thenglowin building thren khatte antichia hetianga drone hoin bomte anron thak ta ka wang hian Ukrainian air defense system ta chuan drone pakua ta hi darkar chan vechungin an kap thlafai vek man ani Russian sipai ho ringot lakapo Ukrainian armed force ta hi an boitol hlelain Belarus chuan thu chua an siama Ukraine ramchunga hian an sipai te an tirlut ve maithei ni ti an puang leta President Volodymyr Zelensky chuan ni janlama khan hemichung changa hian video mangin thu cha asoya Belarusian troops sautale Russian troops sauta chuan station siamin tuna hian Belarus ramchunga Ukrainian border bulloka military exercise an nei ho meka hei hi Ukraine beitura inral rinna thucha ani tin asoi chuaka Belarus si direct takin Ukraine beina hian tuna chuan in nam noi turin in buat saina akal pui meka mase kan threnom Belarusian kanram chung pen khatpo anron lutani chuan Belarus ram chung hi kan beilawang ti kan soi theilowa Russia le Ukraine boina hian ramdangte direct taka anron enroll hi Kyiv chuan engtika ma apom jam don lawa chuwang chuan anram chunga chiatna rap thak tak athlen hi andu lawani chuan Belarusian troops sauta hian Russian troops sauta nena military exercise an conduct mek hi an top san ngal turani atia
Ukraine hi ram chak tak kan ni lawa ma se nam huai sen tak kan nia True Front War machon turin in buat saina kan kalpui hangai ta ram pahni ten min dorawn ani chuan President Vladimir Putin chuan Ukraine hi ading chuak zo tura angai lawa ma se chutiang anga tlom mai tur chuan Ukrainian taril ruwa hian engtik lai main hala ngai lawa tlom turin kanril ru hi kan la siam ngai hek lawa Belarus le Russian Joint Force te lo beile tur hian kan chakto ka kanril ru po a chakto ka ma se Belarus te hi direct taka anron inrol ani chuan kan thu rol pui ram dang te direct aron inrol tur hi anom ngei kan bei sai boka ma se Russian President Vladimir Putin hian he Indo na hian hun rai jok ao theina turin ruam manna asiama Belarusian force hauta hi kanram chunga anron lu lo na turin border protection chu uluk takin kalpui ani dona khautakin kanram rite ven him anianga Russian sipai nilo Belarusian sipai ta hi kanram chunga pen khatpo anlo pen lutani chuan Belarus ram chunga kan thilti tur hi soilok thei ani lawani ati hei baka hian Belarus sipai te military exercise naya Russian sipai te nen joint drill hanai mek na chungchanga hian nimin Sunday akhan Ukraine top military command chuan thu chua ansiama heng ram panhi telaka hian ding chuaka nena changtu jok kan ni theina turle kan ram bung thren te veng him tur hian kan theina kong jong jong chu zo hre kan nei don lawa True Front War machon tur hian Ukraine chuan in buat saina akal puitran me kani tin thu chua asiam bok ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Belarusian President Alexander Lukashenko hian he thutluk na hi asiam ngeya asipai ta hi Ukraine ramchunga hian ke pen khatpo aron pen lutirani chuan Belarusian President Alexander Lukashenko hi kumkhuain ain chhirzui tonga kan thu rol pui ram sang tenena thuthlung kan siam tele he Indo na hian direct taka Russia ni lo ram dang hanron in rolani chuan chet dan tur kan ro man jong jong te hi Belarusian President hian engma arhelawa ma se arhia thuna meu chuan atlai ngai to dona adam chung zongin engtika ma chor chuak le to lo turin kan siam dona Alexander Lukashenko hian he thutluk na asiam hi kumkhuain poitin ain chhir to donani ati ole khati jong kha tunrumatana Chanchinthar kan buat sai thaite nile phot sela kan channel la subscribe lo jong jong te khan milo subscribe sak thau turin kan som chawa ti chuan loinen kol thaula Rainbow Mizo Channel a hian Chanchinthar dangnen dam takin kanin tongle thau donia